खुलुमजरी मेयंग ताबीब मयाम पुनमपु अहानबदा तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी संगनबगी लंबी खंगलबदी इंडियन नेवीदा मणिपुरगी नहा कया संग यागनी हाइना इसिंग लंबीदा मालेम कोरुरबी लेफ्टिनेंट बिजियाना फोंदोक्रे हौजिक पाउ संदोंना पिजरी हंदक्ता इंडिया की अहानबा ओइना नुपी क्रू मेंबर तरुकना सादुना इसिंग लंबीदा मालिम सिनबा थुंगना कोइरुबदा सरुक याखिबी इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट सग्रापम बिजिया तरामना ओपगी थरम अमा 9 सेक्टर असम राइफल्स के लोइना ngasi महाकना तमलखिबा स्कूल लिटिल फ्लावर दा पांगथोक्रे थरम अदुदा तरुक सुबा AR की कमांडेंट कर्नल इंद्रजीत अमदी मंगा सुबा JNK राइफल्स की IG मेजर अंकुर सुहाग अमदी लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रिंसिपल बर्नीडिन नेसासु सरुक याखी असम खुदल पोपिदन इकाई कुमनखी महैरुस सिंगा इंटरेक्शन प्रोग्राम पांगथोक्तुना तुंगजा इंडियन नेवी संगनिंग नबा वाहंग पखुम चथखी लेफ्टिनेंट बिजियाना हंदक सत्खिबा खोंसर अदुगा मरी लेनबा वीडियो फुटेज उट्टुना सही अमगी मयाद इसिंग लंबिदा लैरुबगी अवा नुंगाई कया महैरुस सिंगदा खंगनखी लेफ्टिनेंट बिजियाना इंडियन नेवीदा नुपी नुपा खाइबिगे सनबी लेते नुपी ओरबसु सबसाना नुंसिना लोइनै स्टेट असगी हवलकलिबा नहासिंग इंडियन नेवीदा संग याबा कया लै अदुबो संगफम खंगदबदगी मखोइ संगदबनि हाइना लवी निंगथिना ताकपि तंबिदुना लंबी पिबिरबदी इंडियन नेवीदा मणिपुरगी कैडेट कया पुथोपंगमगनि हाइखि लाइबक थिबा एक्सीडेंट अमदगी सोयनाइखरबा इम्फाल इसकी इसिंग थेंबी मनुंग खुंगंग अमदगी सही कुनगा मंगा सुरबा अजीत ngasi फाबदा सरकार के माइकेदगी मतेंग अमता फंगद्री ख्वांग अमदी खोंग अनि तेकपदगी लेंग ओटपंग ngamdraba अजीत लायेंगदुना हानगुमना चटपा पामली कनाना महाकी मतेंग पांगबिगदगी हाइना हंगहौरी हिरमसिदा रिपोर्ट अमा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के खुंद्राकमम केंद्र की मनुंग चनबा इसिंग थेंबी मनुंगदा पोखिबा कैटरमिम अजीत मसागे सही तरह पान सुरको मतमदा लाइबक थिबा थोदो अमदा मबाई की युम साबगी मतेंग पांगबदा दोलानदगी तारतुना मख्वांग अमदी मखोंग अनिमक तेखिबदगी मसी सोइनाइबा हाइबदु ओइरी थौदोक्तु 2013 की जुलाई थादा थोखिबनी मचिन मनाव तरेट अमदी ममा मपागा लोइनेना यamna वाना टेक्थगदरबा युम अमदा पुंसिगी महाव लौरी अजित की ममा मंगलेम्बी अमदी मपा दिलीपना अफंग थबक सुदुना साखुम मई मुत्तना भोनरी युम अमतंग साबिनबा मरि लेनेबा सिंगदा हाइजरबसु मसी फावदा थबकता ओंथोक पिदरी मचा सिंगबु महि निंथिना तमहंदुना मी अममम ओहेनिंगबगी मंगला लेजरबसु मसी फावदी मंगफावनबा ngamdri khoi jaw ware san yu mangtang sabigeरा ngang ki layin wagida kada mateng tawbiu natraga na bipe kan pipiu hai kan bipe kan ti kan tok de hojikan ti matam laite hangaroi han haireba adigu mateng tawbiu hai kan su hoi tawbini da haiga maji unaba matam je sungphang phang de aduna haibam je khangda मुंबई की प्राइवेट कंपनी अमदा थबक तौरंगलबी अजित की मजे गीता मनाव नुपागी एक्सीडेंट थोपगी पाउ ताबदगी थबक थादोकलमलगा युमदा हलक्तुना मौपागी लेंगनब होनबदा कोका अमता फावबा कांथोकपु ngamdri डॉक्टर चटपा कदोबजे लोइनम आइने दुम इसाना आइने ओइना दुम होनारगा बाबा होइना थबक सुहलगा दुगी फंग पैसादुना मनाबदु लयेंबा दुमाय येंबा आंगांग सिंग लाइक तमनबा खोनबा कमाय तौ हेतार अदुगी प्रॉब्लम लेबनिना यादा थबक तौरगा लेबे यादा थोले दु प्रधान मसामक लामे येंगमेबा युमसे अखोना तंग दि मोगी हाउसिंग दी तौबदो तौबियोना हाबेदगी कुइए था मरी मंगामुक तरुक फाजलकदोरे दो हजि पौदी कइमता हाइबा लेरक्ते दो अमुकसु चलुरे कमाय तौरगे हारगा दो कइमता मोई अस अदु अखोना तौबंगम बनते ना हाबा दो अजीत डॉक्टर द येंगबु मतमदा फगदी याय अदुबु अचौबा सेंपम अमदी चंगलबा याय हाइना डॉक्टर न फोंदोरगली डॉक्टर कलानदी लाइन जी माय चांस लेगदा मानी येंजे आइना दो पंजी नमदे क्लास 10 कारको मतमदा खुदोंग थिबन नंख्रबा अजीत नॉर्मल पर्सन अमकुमना चटनिंगली अमदी महे तमनिंगली असुकुबि मतम सी डिसेबल की सर्टिफिकेट पाइरबसु मिसंग संग लेजेदबना अमदी वचक वनुम हैतबना मरि लेनबा डिपार्टमेंट की मसी फावदा करिगम मतेंग अमता फंगद्री हनकता फेसबुक ग्रुप रियल फ्रेंड को ग्रुप अमना व्हीलचेयर अमा अमदी सेलोना लुपालिसिंग 35 खक पिरम नतना मसी फावदा कनागी मतेंग फंगद्री हाइरी तमो किरनगा पबुंग देबा कांतगा मोय खंगनान मदगी फेसबुक रियल फ्रेंड टीम दगी व्हीलचेयर अमगा केस ओइना लुपालिसिंग 35 फंग
MLA member hai do kana leitam hai kana leitam Masagi sahi kunmanga surba ajit ngasi fawda soinai ba miyo mo orba su Manipur sarkar gi maike digi karigu mamate am da fangdi bag masa manga soinai ru bagira natragana lai ru bagira hariba asu makdong chada film dilai ba yum masi fawba uraba fawda maili na authority na madugumba BPL gi kat ngasi fawda fangdi aduga Prime Minister Awaz Yojana gi makhat su kirim mamate am da fangdi adu ba tardi Manipur sarkar na pekhale ba tuan ba Chief Minister gi haksing litengba amdi Prime Minister Awaz Yojana kadai da chatkre haibsini video journalist aboigalone na jitningomba ISTV News ising themi manung Imphal East Kudrakum Assembly Constituency Hazik marathana atenba break amalominasi Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta nayaba upaidi Jolib Syrup amasung Jolib capsule wo chanmina sinabiyo Quick zone gidi tatatis college di mamal suma pang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na adu suma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi tas electric ram no sin bagum na yo tisin ya dudi sanagi mohut yang na sin ya Bohagi mustard amadi refined oil the taste of Assam Bohagi oil chabiu Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu leijari adumgi manak nakpa store dagi fangbigani Chabada hauraba hakchang soktaba Bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakpa yagani Bohagi mustard oil 2018 sida aina bahai university na ino mai pa ko no se BYS PMT ke faculty sing ya jang mating pangbi ki isan bina jang mai pa ko ko pa si ke ti se na BYS PMT coaching center asi da bini ki mai pa ko credit asi aina BYS PMT da bizani income and be a part of BYS PMT Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba June gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta Old Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Movel Furniture Monsoon season gi oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shahadani fu fawbagi discount pizari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari nasimag lengsin biraksi Movel Furniture Quaketel near Imphal College Aptech Learning sahi kuntra and experience leiraba Mumbai Delhi Bangalore da leiba Aptech Center singa quality sa manana Imphal da professional coursing haibadi air hostess airport ground staff tourism management spoken English certified computer courses ni aikoi address Yaifakol building Singjamai parking Imphal phone number 7085440528 Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singa aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangakiba study material regular mock test suggestion na chingmasing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. Break it tungda makataba pau pizari. Class 10 amadi class 12 ki parikya da magwang na phanglakuna mai palakhraba Moirang Kendra gi manung daleba Mahiru Singh halau tayam na opgi tharam ama Moirang gi INA Memorial Hall da pangthokre. Moirang Kendra gi MLA gi apopi gi mingda sponsor tawduna P Angobi Memorial Trust na sinduna pangthokpa award yentopagi tharam aduda Kendra gi MLA P Sarat Chandra MM Sugi Chairperson M Romi Bala BJP Moirang Mandal gi President MD Abdul Hamid na Singh Bamioi Kayana saruk yakhi MLA P Sarat Chandra tungi mirol gi damak khalaga aikhoi afaba khunai ama ohenabagi damak hawgalak diba Mahiru Kaya semgatpa mathau tai haikhi 21st century ki human civilization se masi aikoi sustain torakanda fajana hingalakanda
tungda lakadriba generation sing si eko safer hands ki makuta thamam jenai tarbor we need the services of philosopher kings, the intellectuals. Philosopher kings na lebak ki mapu oiraba, lebak ki seba toraba, school gi oja oiraba, kariba any organization ki mapu oiraba, volunteer oiraba, lekai ki forum je fire up. That kind of philosopher kings, which means intellectuals. Asumba gyan leriba na koi ko miyo isinga sina mapung para ba matam do na koi da diet kasi sinara ba matam do. Ado ragadi tungda lakta ba angang singa sige maray bekse pahogani. After 5 to 15 years ki matung danoy na major oraba matanda lebak asina yang na probably baka mo oy bidu gini ko na ngasi mapamasida immediately unari bese BJP na sarkar pai haiduna ain bu tawning mamongda tawba yaroi miyam amadi asumbagi damak Congress Party lengdana lepphigani haina MP susigi wangangroi KH Debabertana Quata Municipal Council ki conference sola pangchopa pamusinga unabada phongdokre tha ahum subna charang aduna laktaba Quata Municipal Council ki chairperson yawathok ngarang Manipur High Court na tarak par rai amagi matung ina no confidence motion pukhatnabada ward mapan gi manungja lemoriba mari gi councilor na withdraw toropadi gi hanigi chairperson MD Maheruddin na makhata na chairperson oina thaupugi pangthoba tharam amaga mari lenena pamu singa unabada Debabertana makhata na phongdokhi maruina Quata Municipal Council ki hoige member Congress member manga amasung ex MLA PCC member Sri Prithviraj na luchingduna party ki tanara me harga koi action se lokut kipani amukka hanna tawriba BJP na sarkar paire haidana ek ain semdana tawriba sirumaina torokpa yaba puma maithi gani mase akoina praja gi namakta chu Congress party lep kani akoina support tourist maina matung tungala kwa matung khoni makta chu party sina ain salaiba leba ama samaj ma sembada akoina kan lep kani habdu phongdo cho haina ya lakchabani hauji loisilapada maruoba paw amukka hana sangnabagi lambi khanglabadi Indian Navy da Manipurigi naha kaya sangba yagani haina ising lambi da Malem Poru Rabi Lieutenant Biziana phongdokre hauji fabgidi ISTV na pijari ba paw matang sida loijare miyeng tabidi ba mayam punama pusu amukka hana kurumjari